Indoda yomzi eyaziwa ngobuntu nenhliziyo enhle, waziwa kwilizwe njengomsasazi nombhali. Usapho lwakhe luthi ukuzimisela kwakhe lulwela amalungelo oluntu binto yonke kuye. Everybody is shocked and devastated by the loss of Eusebius, and as you said earlier, it is a very strong and critical voice have been silenced. Uthando lwakhe lokushukuxa imibe sematheni kucinga nzulu kukhule kakhulu ngelixa ebhalisele imfundo kwiUniversity yaseRhodes. Ugqibele imfundo ngehonours kunye nemasters kwifilosofi. Kakhulu ngoba silahlekelwe iqhawe ebeli lithanda kakhulu lelizwe futhi engumuntu obonayo ukuthi unethemba lokuthi izinto zizoshintsha zibe ngcono. Ukhunjulwa ngabe besondelo kuye ngokuthanda kuthetha nobubele. Kwilizwe jikelele Eusebius McKaiser waziwa njengomuntu bebhalela amaphepha amakhulu njengeSunday Times neSowetan, kwayaziwa njengentatheli kwanengcali kwezopolitiko. Kodwa usapho lwakhe amakhanda waziwa njengobhazabhaza obus, umuntu bethanda kakhulu usapho lwakhe. Ulusapho luhlonakele lukhathazekile kodwa bazama kakhulu kumela izinto bemele zona uEusebius njenge-rights zabantomazana apha eMakhanda. NdinguLerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eMakhanda eMpuma Koloni.